apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pare, sikamat ti masabat ko, ay nawaw. Kung sino tinapintas sa masabat ko, sikamangaya mariminda, ay nawaw. Nabartek ka talagan, pare. Saan asyak ni Minda? Saan na ya? Sino ka ngay? Mingmingan ka mampay. Tapno mabigbig ka, mingmingan ka. Ay, di na kan tagdardarasak, adapay papanak. Ay na, pima naman. Inakayat aming rupa na. Uray, bakit ngam napintas? Pailang! Naggapan nyo ka dinanang. Kasla, di mo ti aurayo ita. Nakamisuot kay Mike. Nasabat ko di tadalan tigayam mo apadam amam martek. Ah. Inawagan nakit din iti Minda. Idi imbagak asaan asyak ni Minda. Mingmingan nakpay ka no, tapno malagip na no asino ak. Ay nawaw. Nga pa kasaron nyo, no di na kayo mo na bigbeg. Uray na bartek ti may sa tao. Makabigbig. Apay gaputan na bartek. Pati mata na nabartek mat. Ay nawaw. Ay kada posibilidad na nanang, no nakaro ti bartek ti may sa tao. Kumaano nakaro ti bartek na taisaw. Magmagnamat. Diwer-diwer lang ti panagnana. Kaya masaron kayo ngay nanang. Isakit mo dya pada mabartek. Saan ko maabartulumi tinagan na no di kat bartek? Unay kita bartek. Ay nawaw. Da kayo nubunyagan nyo iti bartek ni Tata Bartolome. Papa naman ang Arcadio. Kaputa nakita man agpalaod ni Tata Bartolome, agpalaod ka man? Ada ka di ipatrabaho, tapay damagam no papanak. Masapul ka di nga ibagak ti obraam, ay nawaw. Nagadua trabaho, ngam no nagkuyog kayo iti dayjay apadam abartek. Kasla kayo lang napadanuman atukak. Kukak kayla kukak. Nakaado ka na. Ay, sige bagay. Bye-bye. Hoy! Inton simangpet ka manan, saanan nga Arcadio ti sumangpet anagan mo, no di kat artek ton. Ay nawaw, artek ti bagay anagan mo, saan kat nga Arcadio, luko! Apay nga imbagayo asaan nga Arcadio tinagan ni tatang inton sumangpet, nanang. Ay katuan ata sigurado ang nabartek manan inton sumangpet. Nanang, naimas ka di ti arak? Anya naimas? Nasanger napait, kasjay. Raman naktuman met no niya ti raman ti arak. Ay saan? Madi ti arak, anak. No madi, apay nga roda kayo kayat ngayon ni tatang. Kasta dagiti tao akurang ti tornilyo ti utek da. Di da mo tinasayat kan saan. Ay nawaw. Ay, adda ka ti tornilyo ti utek? Ay nawaw. Ay pasensya kan anak. Tila malablabid kon. Ay lipata mong timbagak. Sa uklang dayjay ta masurunak ngamin iti kinalaing ti amam nga agbartag. Sa langit, wala ang
Bir. Ay, nawaw. Addan ni Artag. Ay, sos. Igaraw naman nga ta, naputikin na dagulit na. Apay ako na yung adagulit, nanang. Ay, saan mo adamagan, anak? Nakaro nga min no nabartek sa uasa umanan. Ay! Ay! Apay ka sa tiro pati napinta sa bakit ka? Kaslan ako nasmay. Anya anak ko nas asasawam? Ay, nawaw. Ay, sukat tay ko na nabartek ka man na sumangpat. Tayo nga talaga dasawa ka. Amo na. Panawanak ditoy. Tamad-damat isagat ko itarubayan. Sardang munti pa nagsagad mo tag. Salat tamang kita. Anya? Tararan tan. Ay, na di na po nagpabartek sa kamartek. Nagmetag sala dito arubayan. Agkanta ka man tag. Salak bakit? Tatang, patok karag ti cellphone ko tagsala ka. Wala na. Patok ka rin. Ta, makitam ti kinalain ko sumala. Anday tantirak at tukar tatang. Tagsala kayon. Itam. Tam ti lain ko agsala. Na. Apay ngay? Ala, napatugaw kayo mo tatang. Ay, nawaw. Nay. Wah, sana na patugaw da jay. Parti ti sala da jay nakaw. Parte ti sala. Di yun samot na mo ti agsala. Kung kunayo laan. Ay, umunag kayo man nga gama. Di kayo lamabain. Agsalsala tinabartak at buy-buya ang matapat patiray ukan. Kababain kayo. Ay, nawaw. Ibain na kami kidan. Ay nawa. Umay ka kidit na agsalat naman. Mayati patugtog ni boy. Umunag kayo na ipaspas ko kan katoy karaed. Rugita kaya. Ta karaid din nak. Bakit? No kasta na bartak ka, kas kalarugit. Natulpat ay turam. Pero no natulpad na ako nam. Ado pa ila ti atiwag iti kinataran no. Di ka man nagpalasto. Ay, wow. Kaya pa sumatin pa ka. No sana gapo iti kinatar ko. Abay, kinayat na nga round. Nataer ka no saan ka nabartak. Ngam no kasta nabartak ka, awanan ti taer mo. Amom nga round, tumal na ka man. Ano pa yun nabartak at agbaliw pa iti rupa kaya? Ano ka, Julata? Si ka mo bakit? Ay nawaw. Natay ka naman nila kay kulas di tadaya. Hintay man kidi makilamay. Dayta kumamot ti ibagak kada kayo ay, tata. Intayo Ay, agkita ta nga umuna dyan sa ti store tag papudot ta mambasit sa kaya mapaan. Ay kawuna tata. May lang no kargado ta amapan. Ay nawaw. Ay mapan ka di man ni nanang maw. Masigurado ko day tata. Ay, tata. Agkurso na da kakadi ka ni nanang ka? Hehe. Napintas mo ka ni nanang mauray bumakitain. Ay, di na ka dekagura no sirpatak ni nanang mau. Ne, apay kung makagura kayo ngay. Kirik na yung mo day tata. Day ta katikayat ko kang ka. Hehehe. Man nakaawat ka. Iso manipod ita. Awagan na kung iti tatang, wen. Ha? Ay kayo na tatang. Ariglado. Hehehe. Kasta tikayat ka, anak. Natulnog. Ay nawaw. Kaslad naman ang pagtultulagan nyo kani Tata Bartolome. Ay, intay ka no mo lamayan inton rabi ay. Lamayan? Ay nawaw. Asino ti malamayan? Di mo ko na ni Tata Bartolome. Naa. Saan mga iso ti malamayan? Iso nga rin tinangibaga, intay makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayo, abawal tinabartek amapan ni Jalamayan.
Ipalagip ko kan ka asaan amabalin amapan tinabartek ijay ay nawaw. Sino mo tinang ipaulog iti dayta nga ordinansa? Sino pa'y kumangay? Kat dagiti opisyalis Alangan met nga dagiti mamarte kapadam. Agin lalaing mo dagita nga opisyalis. No saan ko ida nga imbutos? Amangan no saan da nagbalin nga opisyal. Agsao ka manan ako nak. Manumalata butos mo nga may maysa. Na. Pagsayaatan ti kaadwan ti aramiden da. Masurunak iti dayta nga ordinansa. Iparit dakid din ti panaginom ko. Ket saan damat akwarta ti gatgatang ko iti arak. Sinalbag. Mabalinan ti mapan ni Lamayan. Alain tati nabati nga arak tay tuloy ta nga inuman ni Lamayan. Mga no makita dagiti opisyalis ata. Bulsam ata dakkel met ta bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tatang. Matongpal ti bili niyaw. Kasta anak. Natulnog ka talaga. Ay, naibagam ka di kanina nang mo akorsunada. Ay kwa, saan pa tatang? May mayat ano da kayo timang ibaga? Ay na, kaano nga ta nga ibagak aya? Umay kayo iti balay. Taiso ti panang ibagayaw. Nanang, sumungod da tatang kan tata Bartolomeo. Kusla na bartek da Ay nawaw, apay nga imay da na kainom. Ay na, nagkuyog manan dagiti dua abartek ken artek. Ay na, di dala mabain. Sapay adamat tanod itay nakitak. Amanga numakita da ida. Bayam numakita da. Parang agnakam da. Di da dumdum ngag iti sao. Bayam asagrapan da ti kinatangkan ti ulo da. Ay no, naibagak lang arudan ka ni Arcadio itay asaan da nga uminom. Pinagawid na kayo titanod idirabi tada kayo laang tinabartag. Di kay lamabain. Anya ayat impakpakanday jay abartulumiken katakay kayat mo akakuykuyaw. Nasingput mo ni tatang Bartolome, nanang. Nasingput nakaturog. Ngam no saan dagop met nga bartak. Bagay na lajay naga na abartulumi abartak. Ang natarmait ni tatang Bartolome, saan ka day, nanang? Uray taer na amin at taer numamartak matayawan na. Ang nasingput ni tatang Bartolome. Aguray ka man si ka Arcadio. Apay nga isaksakit mo. Apay atatang matan ti awag mo kan kuana. Idinto ta idikat saan mat atatang ti awag mo. Ay nawaw. Dakas ayan o awagak iti tatang. Amuyaw. Kaya't kung agbalin atatang ni Tata Bartolome. Anya ti kayat mo asawan? Umay nakanto kano pasyarin nanang. Ay nawaw. Tapay kumangaw may nakpasyaran? Naimbag arabi mading. Umayak man pumasyar. Anya? Asino ti pasyaram? Iska, ding napintas. Iti da ito yakin na lakay ikaw. Itakla nakarik na iti kastawi. Anya kumaday taarik na ay nawaw? Tsak man maawatan ti bagik ading. No makita ka, kapumigsa ti kidag ti pusaw. Sikan sa ti makagapaw. Iso sikat ti makaagas. Ay na, sa anak a doktor tapno maagasak tapanagkidag day tapusom ako nam. Amagando ka na yun anabartak day tapusom. Isong agkidag ako nam. Ay, saan may? Ure sa anak anabartak no makita ka. Ay na,
Pumigsa ajak manawa. Pasardengam kadi ati kidag na. Ay, tumal na ka man. Sa anak nga ubing tapno dramaam. Ay, saan na drama da iti ading kao? Pudno da ito'y. Jak inarapaap ang maadda anak iti asawa ang mamartag. Adak manan na din ka. Tanya ka di manan ti ibagam. Apay nga adda ka. Ag sakit ti pusaw. Si ka lang ti makaagas sa kunak. Dextrusan kan to pa iti San Miguel tabarang may munawan ka. Nay, may mayaman na. Ang mga nuadada sumaranta. No madextrosak iti arak. Di ka man. Di nakiramraman iti kinamamartek mo, ah? Saan ka ba't nga ramraman ading ka? Saan ka ay naman iti arak, no, dahil ti likes mo. Saan akas ti kayat ko asawan? Agawid ka kit din, taing ka maturog, tapno may munawan ka. Ay, saan ka di mabalin na dito yak maturog ading ka? Ay, nawaw! Jak kayat nga dan nabartek ang maturog dito'y balay. No, di mo kahit nga dan nabartek ka maturog dito'y balay mo. Apay nga ron na paturogam ni Arkadyaw ka nabartek mait. Ay nawaw. Saan mo nga amo tilablabidam? Nabartek ka talagan. Agawid kan! Awan ka di tinamnaman ni Tatang Bartolome kada kayo, nana? Jak pulos inarapaap ama kaasawa ak iti maysa abartek. Kahit nung ay saan amang martek, nana? Kaya't yaw. Nulakit di makatulong ken nanakman. Mabalin na maayayo ak ama kiasawa manan. Ngem no mamartek, uray agparintumang. Jak tupulos kayat. Isu asika, tapno saan na ka nga isukat ti asawam, sarde nga mo, ta kinabartek mo, lukaw. Ay na, nabartek ka man, makauman, day ta nga ugalim. Diyak mga agbiag no, awan, tiyarak ba kayo? Pili ka man nga rod? Naumakon kan ka! So pagpilyan kan! Saan? Jack! Apa nga kasta? Saan na kasta? Bakit? Gumakaro din nga, dyan tiyarak. Promise! Basta saan na ka pampanawan, wan? Daytoy ti ultimo a desisyon ko. No sardengan ti arak, mangnam na makaadi ka panawan. Ngam no agbartek ka pa'y, di nak mapabasol no panawan kan. Ay, nawaw! Idyan tinakaro apa nagbartek, tapno di nakaisukat ni baket. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.